Pärnumaa fotolaager 2010 toimus 11. ja 12. juunil. Külastati Tori hobusekasvandust, kus toimusid üleriigilised hobuste sõidu- ja veokatsed. On the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. And I can't wait to get on the road again. On the road again. Going places that I've never been. Seeing things that I may never see again. I can't wait to get on the road again. Välisrajal võistleja tohib siserajale minna ka sammu distantsil, aga ta peab eeldama, et ta on vähemalt 2. Kindlakonkuselt ilma õhuveata ja tegelikult päevapõllale saanud otsaajaduse peale. Nendele hea sammu esitus. Ja ka Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. And I can't wait to get on the road again. And I can't wait to get on the road again. No katsu näpuga. Ma juba katsusin. Katsusid ära. Jah. Tule võtta. Ja hästi suur. Anna. Pärast hobuste pildistamist jäädustati ka Tori piirkonna loodust ja arhitektuuri. Võtsid kellaaja ka peale, et siis sellise kellaajal me seda asja tegime. Tori kirikut pildistades tegeleti samaaegselt ka loodusmakrofotograafiaga. Suured silmad ja kõik olid peal. See on alamõõduline, niisugust ei tohi pildistada. Liiga lähedal. Ei võta välja. Seejärel külastati Tori põrgut. Ma mäletan, et seal Õhtul enne magama minekut tehti Audrus ühine grill. hommikul oli selline kahtlane olek ja siis Järgmisel hommikul oli fotofestivali meeskond kohal Pärnu kesklinnas, et jäädustada laintantsufestivali avamist.
I'm happy, if only for a while. People call me stupid. When I return, I said we will be. There's nothing leaving. Pärast lõunat jätkus laintantsufestival Audru vallas Sassitalu maadel. Aitame jalgadel häälepoeltega töötada. Samas püstitati ka rekord kaerajaani tantsimises. Üle 500 inimese tantsis korraga kaerajaani. Eesti fotofestivali meeskond on jäädvustamas 11. laintantsufestivali. Lähemalt räägib sellest üks korraldajatest Udo Laane. Laintantsufestival, nagu juba öeldud, on 11. korda meil toimumas ja 11. korda ka siinsamasel Sassitalli maadel. Me oleme välja kolinud linnast just selle mõttega, et meil linnas puudub selline koht, kus kohas laintantsuhuvilised võiksid 2 päeva järjest möllata, tantsida, sest et elu on näidanud, et selle 2 pika päeva jooksul praktiliselt vaheaega tantsul ei tule. See tähendab seda, et tantsitakse öö läbi. Täpselt, mis siin toimub? Mis siin ikka toimub? 11. korda toimub laintantsufestival, mis kunagi varem kandis nime Kantritantsufestival ja enne seda veel Pärnu Kantri. Tegelikult on see päris pika traditsiooniga sündmus. Teil on täna ka teistest riikidest tantsujuhendajaid siin, et mis põhjusel nad siin on? No ikka sel samal põhjusel, et meil toimub festival ja meil on igal aastal päris aegade algusest peale olnud külalisi naaberriikidest ja mitte ainult naaberriikidest, vaid ka üha rohkem kaugematest ja eksootilistest maadest, sest tõsiasi ju see, et igal pool laintantsu tantsitakse üle maailma praktiliselt igas maailma nurgas. Hi Javier, we'd like to know why exactly you decided to come here in Estonia. Okay, this time or 4 years ago? First this time? For this time, for me, it's the first time when I arrived to Estonia. I decided come back to Estonia 1 time in a year for the rest of my life. Oh, okay. And why? When was the first time you came in Estonia? Because I feel like at home. I find good people, funny people. I like the country, I like the people, I like the music, the dance. Yes. And did you have time already to visit Estonia a bit? Normally, for me, is in this time, yes,
we go to Tallinn and then we visit the old town in Tallinn. We like very much. Oh, yes. So you will come back every year now? Yes, I would like. And when did you write this Sunday Driver dance? Yes, at 2005 I hear the music, Sunday Driver, and then I was in love for the music. I start to do the dance at the moment. It's feeling, I think. And are you happy that this year Kaye decided to choose it to do? I am very happy for all, and then especially for me, for my friends. Marvelous, different thing. Right to my heart is, I don't know. I think the dance like the people. The music like the people, and then it's special. No sé, it's and for me. What did you feel when all the people in Tallinn airport dance for you? The first time I think was a different party. Yeah, get married, Sunday Driver. Oh, all Estonian people, a big surprise for us, and then I feel so happy. Yeah. And what do you think of the nice weather of Estonia? No, this year is different. This I study a little bit. Always Estis sajab alati vihma. But today no, it's too the wine. Too.